Tasek piru raja ombekna. Parau mangkat alajar tonton bismillah dari Roma. Nerak angin santa, norok cecer luasa keyakinan i dalam dede. Langit terak nguntal okos, langit peteng nota aros. Tapi niatlah kari bungkol, tak bisa esodok takok ben kamang mangan si alung kulung dari tengah. Terus alajar, wak paraona alangoy sajen jauh, pacauna tak bisa iokor terak na mata. Beda di mabuk nasatia kak, Arya abitela sampai lebih 2 minggu, bekna kita abeli. Salainna perak dari sangka cuba ke sangka cuba. Kapur tak nyaman, kakapur tak nyaman. Tadok boleh si bisa tarima sengkok dari bekna kak. Sampai sengkok lepai, berempat kali aku catak beres muntah tangke. Kun perak polana sapen area mangkat kata se. Kaangkui ngambok mulai nabokna. Sela sajen padana jeng bejengan. Sengkok beni tak ngiding kacacana tatangke kak. Sengkok beni tak sadar ka apa saya kelakoni sengkok mararia. Saben are letek ate kak bila ngabes. Aba alerok ka pasir. Nyander kajeng bejengan tibi. Saya sapoy aing mata. Sambil manteng kalau ngarep ombok ki kenceng lelaki bokna kare bokna sengkok. Meskiana cak naring oreng Arya perkara setengah muhal. Kak elang ngabokna di tengah tasik tadak kabar sisa abit telah parak 2 minggu. Lakar sara tarima akal sehat bisa aboli kalabun sampurna udikna. Duh kak seret balik pikiran. Bila ingat ke kenyataan sinimpa abot talibet kuat. Marah kak tak mulia bukna kia. Apa tak teroneng alia sakit nasengko. Si saben are saben malam aku ulur nangkung kerong. Si sajen apok tompok. Pun melacu sa terus sa sengko mararia kak. Tak tahu apa ki bodoh karena kekuatan. Kaangkui alaban. Sampai satia mengkulana sengkok kibaku nyirang tombuna keyakinan. Si tambah are tambah elok kak. Daun-daun nasi sapen lepok atambah ngalotor kepot santakna kepada jajaan tatangke. Sakadeng kak mun pikir alos pacet lakar bodoh pendera apa saya kayakini tatangke. Mencek saking sengkok tak seken lekuk lurus kasakna ati kak. Mungkin sengkok tak kira laku buammu pengkir tasek mararia. Tedung pakuna bentar loka. Jalan pakun asapok kalim bokna. Si sajen tak nyata. Sapurana yo. Bisa sengkok ki perak ngajak bokna ke tempat ria. Beni kata se umbekna bisa elerek kala benderek ke mata murka. Ben kulina bibir jeruk saloni. Sengkok lah cukup perak kak. Bakna ngapia kika sengkok urusan kapungan nabini. Njak tak sakapien na bebini kutu emanja kala bentasek semolek. Kenengan serami. Banlon alon sengarendek. Iya lek. Kalangkong bokna latih tipung kelar bena sengkok. Bakna cok ko serekong ben mang ka sengkok kak. Sengkok tak ko seminta banyak ben marok tak bakna. Pentanangku cuma setong. Bakna tak fusan odik ben sengkok sawa murah. Jadi ya perak.
soal tunya bisa esare kak. Tapi ban kais tuana ate malarat cekak ate. Mangkana sengkok pernah ngocak le. Tibudina sengkok apa lombon mbok na itunya. Tadak lain hari akun perak pate. Beni ape sapola na acu luka cubaan. O tabo na acawi kabungaan. Kalangkong kak, mbak nada deti panyanderana sengkok. Sengkok partaja. Bahkan sampai bodoh tak ocaan le. Ide dempate sakale. Tak kira ambu sengkok ngapolo nga ate nabokna. Duh kak, nasib abak mak takarku sekeles mararia. Padahal akaton beeri sengkok ban bak naki atau ngerontong etorok buntek kapungaan. Ngabas tasik biru, pada nane ngale luas pendilem maka cemperen. Ngiding munyina ombak, pada nasihat teres suarana perak. Duh kak, bertengah dada polana itina laki sita etemu kapera. Omku na lebih ngaronyo etempeng sakit nata nang saya kening lating. Mon kolek seloka, tak putus saare sekerenga. Tapi mun ate se sakit mararia, putus berempat bulan saya berasa kak. Tika ngeding ka per Fitri kirek. Mak corakna sajen atam becair ka per niko. Keng bule kita sempat entar ka Cilau. Kabar neko pon santak, akelir dari kopeng ke kopeng. Bensek kakak beter bula, takut na Fitri neko tak serpet pikiran na. Asa bebrek keluk nyok onta pekena dari na tibi. Keniko sekane serbula rek. Sambil na laju tak ada syarat masuk. Sakadur ngangkis keyakinan na Fitri si tak ada seru rek. Ben bisa nadai kenyataan lain selebat tiada na mata. Repot lah karbon. Cek dasar Fitri neko yakin siang kui. Karena teka tina tibi. Jadi seret. Munyina caca luar si masuk aga pikiran. Mon pola na tak laju sakap bina salah. Norok kar tega tina tibi na. Napi boleh bule bentika pon pada tahu rek. Cek Fitri neko ben lakena pada na langka anyar polo anyar. Kiret seret te bukelen na taresna ben bukelen na pangisto. Pas tiba-tiba tina ki elang musuh selake. Elang nga tak tangali mata tibi. Empon, lakar mapeles kan dede. Oke bon. Saking Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga Iki. Ada longku. Mangkana bule dateng da entong. Salah setong tujuanna ngiane ko bun. Oh latikan di jalan sebisa libati bula. Supaya lekas ati luk diri rombuna karekokan neko. Oke.
Mun ngucak sakabien na usaha pon mari elakoni. Mi salah na bula ka pangeran bun. Tapi sakabien na petotu dari tantaretan. Etorok mun bula. Tapi hasilnya Fitri kita au berpikiran. Pakunya kinjak lagi naki odi. Mun polana, urusan maberes sakit na pikiran. Lakar sakadeng ampo lebih sara. Etembeng makereng loka polana cocok saar. Ben kedadian niko banyak pun contohnya. Tapi benilah juta dek butuh sabares nah. Amik celana tika sanonto benih kadukun boleh. Maksud tika bun. Sapora sabulun nata beki. Benih cerna tika. Asela bun aslo. Ya den aku besana pangeran. Enten na. Beni maragani ko kia. Mata coba tika ngaci. Kastana ku nipah. Esapen ari keterbian na Fitri. Mulai na lebet somper. Becuai dungko-dunga Fitri setak pati yang kui. Kaniat idisa cek tika macuana ringsak na pikiran na anak. Pola tika jodoh. Pakun lebur tasek na yala parao nangoy-langoyan atas ombak. Cukup atas peltas ke atas angin. Iya kak, lakar bener mun bodo orang ngocak. Cek tasik paling kempang ka angkui muang kasumpe kena dede. Tasek saya paling lebur. Pakun bodai dalam mate le. Pale buri tasik dia. Pagerenik tentenan na sampan sakale. Lamun ide lemate naki rombo ben selak pikiranna. Tak kira pernah ningali cukup kabungaan. Sing antes ka pinggir mata. Tak kalero lakar ocak nabok naka. Sabulan lebih lah dede nangkok deti tasik serombu. Mulai ngeding kabar. Cek bekna. Kak, saya kok yakin buat nabudi dia. Capak pun orang ngocak buat nalamate. Cek tina aki sengkok katibi kak. Ala ben keyakinan mah orang. Saya ngucak cek buat tak bisa ia harap belina. Mon pola na sengkok tak bisa ja. Maloros keyakinan na be na sekik sotek. Tapi ayo, aja narema kenyataan. Tak ko tu ngalodo aja na aing sisa kera. Be na lakar tak ko tu masempal rancak na keyakinan na be na. Tapi lamun ros terosan rotingan angen mararia. Bisa ada dia kibak nasa jenta selpet ke kesusahan selain. Lakar banyak cacana orang sing ngucap cekak Fikri lah mate. Tapi
dedenang kok ngucak tapi liker. Iya mun polana lakar atena bili sesoce. Tak bisa ecapaki mun munyina keyakinan na orang lain. Termasuk mun sengkok tibi. Cuma sengkok pun tak tero, bak naria eseting kerong senyamar, teti keyakinan dalam dada. Fitri, mara rela parak competare, ni serkapak nai romana katibion. Sengkok puru ningale, epak nai palempera, mara reng posang parana. Iya yuk, tina mo lelun. Buang bue pengkirtase rop sorop are mararia. Eka perak setan jak nareng tua. Tapi kalian parta aja kan keyakinan sengkok. Satya, sengkok lah pada na parau pucor bin. Corak norok kasih lemah, kada lemah kasesaan na Fitri. Abe, sela kareka tibi, terona nyandera kasu tekau di na anak. Tapi, nyatana, kabedaan sebede. Tak pada bensiar paki apa. Engkiman. Tinggal tore terus acu dudua. Sabab pola bada jalan kapungaan serta ikaw ningi kaula sarang sampean. Manabi akaca kakayakinan na Fitri. Corak lakar cik beda rahasia se SMP sarang pangeran man. Tuh, putu lah cua pik. Bila ngabas kenyataan selebat. Tang akal lah ngucak elang. Tapi, dari na Fitri ngucak enjak. Area sema posang sengkok. Si area lah minggu lah kena tak ada dateng. Ben kaper si depak kasengkok. Lakar ngucak tak ningali parona Fikri. Tapi, kapernya tak medes ke Fitri. Engkiman, kau lah faham. Napa boleh Fitri nyar anyaran ben lakena. Puto bakto banyak ka Fitri ka angkui narema kailangan nikah. Iya. Sengkok cek ngarep kabut nasi kedua. Kaangkui nolongi maloros akal la Fitri. Supaya abeli pole pada nasapat. Corak lakar la tadak pole sebisa sandiri sengkok. Kacepena cakan cas mak na Fitri. Sengkok minta tolongku. Menurut na akal, sengkok tero narema kenyataan. Cek Kak Fikri ria lah tak ada. Tapi dedena sengkok dapat kebe keyakinan anyar. Suara seta ekeding orang-orang sekun perak keluar dari dasar atena sengkok. Lakonere tingkat nasokona sengkok kata Seria. Ben sengkok tak bisa nolak. Tak bisa. Fitri, puru satia sengkok nemu orang eti saria. Seestona kalaki ku sitaker alebeti betesa akal sehat. Bak napakun bayi ajalani lolos saat tibi. Tekala sakapien na orang. Tak masuk sengkok kia. Lako api luka jalan selain. Lah mulai satia sengkok atabi ke angkui mata berkenyataan lain. Sabab keyakinan na bekna. Ki lebih kuat etempeng ombak raja etengah sakara. Tu ana sengkok. Manter-manter bekna ki pacampua ban lakena. Dalam keyakinan setak bisa peka mun orang lain. Mun polana sengkok bensika tak bisa maksa urusan ria. Sabab kasakna atena bini lakar lebih tajam etempeng keyakinan na orang lain.
meski ya ada sar kenyataan sebede. Tapi area lah nyelem, mayuk mulai kelu. Iya, Tina sengko tak kira nginep dia. Paling injak menit sebelum na are nyelam. Sengko mulai kalau bengi bauna kacimperan. Singambeng ita si Ria. Bek Nafid, dede nasaker ongku. Tekala banyak orang dengar dengan ebengkir. Tak ada sebisa menyorot ombak keyakinan nabek natibi. Teka sengko tak kira andi posa pole. Sebisa apiluk akal pikiran nabekna. Sepakun sotek yamun mararia ambula. Kak Fikri,